akariba ntere uchiando anda tabure mutuki wa Kiambi agotambiria nachio na tukairwo ati baba kwarivu au insight yantu no insight antu rito akiri tutukwenda nonsense. We are tired of that nonsense. Grown ups speaking like kids when very serious matters are being discussed. The incitement. How do we incite a bandit in the forest? Does even speak your language? The insecurity and the killing of people has been systematic since 2023. Barriers all the time. Tukua tukunua na tuwa tukua na ntuko tukua na kiumia kimwe. Thirikari ichokie na mbe chetu iretire na itwire weta kuma 2023 ichokwe antu baraba kurithia nao batiba kuuma kaunti ya Meru. Sheria ya Kenya iriwa mtu arithie na akwikwo ukenda kuthama ngambe cia kuita kaunti ingi kawaya wa permit muntu kuina nyeisho ya quarantine na kuingila mirimo ya livestock ya mifugo. Kaunti isio lutita kurithia kuita na permit neto tume kaunti ya Meru ithira kwa muntu wende hora uma na hora uma na kuya kurithia kaunti ya Meru na baba kurithia no boga baithete amba baba kura antu tuku to wandu moire chi ngambe ire na horo andaro wa Meru ire ite cha Meru county chizamwe thirikari thamia antu ara rithitie kamera na Meru na ara Rwanda wa Meru saindie buri saindie tiania na Rwanda wa tiania na Rwanda roembe na arandu muru na uko kuonde Rwanda ru na aratu thakia ngambe baraba ina kamera nao na ngambe che kuma wa Meru thirikari ya mbilu sitamia thai tutekwenda kwa ngono tukunwa no tumechamanio tukwenda michamanio yayo kuyo tukuthiria michamanio antu baraba urairibo kuyobera buru kaira ngambe eta were ngambe tuchione wena kio wengirete turetrete watu ira michamanio waita michamanio kandevene kwariria antu baraba tuni ngambe ko bari yobera ati ina mana ngambe iki wena kio tuchichokerie tukamya kuigwe wita chomba kuthurege kinyera akarinta bora kwagirite amukiri wa Nkonja mwandiki wetu wanategemea ukulima katika maisha yao, mambo yao yameshughulikiwa. Ntuku ya kongwira rwende gurune ende waziri Mogana kinyete Segembe North Mwerongondo kongwira ntuku ije arathia tene na mawaziri Kathomba amwe na PS Kathomba na tongori mwanya Segembe North kuma kirima Kenya mbene na rukinyele akaribantere kenda bomba kuiremera mipango ya kutoa maji na one of the agenda that we have achieved. Nilisimama hapa mwezi wa pili nikawaahidi ura damu yetu fuo ambayo imeharibika na ishiki maji itaanza kushika maji. Tunapozungumza we advertised it was a contractor embaro kuyanguini roero menyo kinyalpena mubira ntobeto roero menyo kinyalpena mubira romenyo kinyalpena mubira. Sasa pia tuko katika pilika ya kutafuta mfereji kutoka kwa ile mlima ukiwa Meru. Mahali kokote Meru ukisimama unauona mlima wa Nyambene. Munaniambia haiwezekani mfereji kutoka Nyambene ikasimama hapa Igembe North wapata maji? Manto hiyo ombeka. Tekanto matekwenda. Ile kazi mimi niko nayo PS na ni rahisi sana. Now we are doing the dam. We need a conduit pipe. Mimi nimesema kwa huo mlima anga kuira kile menekego. kaitene kaukiri waziri akari mantu yako ni waga gibokari burabwanga iketi antu ntereji na wete monkatha yende thirikari niyo yete mukono yura yubatire. We have lost lives. Tuseme ukweli bana, si ndio? It pains me na inaniuma sana also as a son of the soil. Na hivyo ndio maana as of yesterday the security team led by the deputy president pamoja na county commissioner, mimi mwenyewe nikiwa nimetafuta mheshimiwa Murkomen na pia nikamtumia rais ujumbe ja
tukiretheria nteto ingi nacio nigo tukuthurare kiumira kiri mwakanya akana kurugurirwa atonya kiri muciamano juu kinya nyuma yawe kwithurwa na kadi ya kuonania arita mumemba na batere kwithurwa ari muciamano ni juu akiaria karimi augire no mbere kwithurwa kingato of course bare muntu twaretu tuma advance pate yetu muntu betu ba waterwe na ngari chetu ira ingi mubome kintu kiria twarombete ntukuiria naitwetekanirite na presiding bishop ni bara ba thirikari ne bakarendeje na tutukare na raia no twarombete kenda tiganirwa mbi kinya indi gutombikire kiria kiathukirie mantu ja kiathukirie tu ni mwandiki wa Methodist Jawe Ben Linguli arandika arauga United Opposition they are not invited. Kuruki karo na menereje tagarera kuingirwa kwa tongerera ba DCP kire ndiunga yao ya kaunti ya Meru. Ni hivyo sana kwethero batu antu bano bimenti batakuruke ankumbwere antu betu ageni kweja Meru ikureta mbecha ina barara atemekawe nenu irio biubareja ira obagora wate kaire ndene no bimenti nonto kuingira ageni kuga nyanto bara baba enge taxi chetu ito nanto kaika gitambi biashara mtukweu ageni bete kairwe beje barie batigabire ba tutigira bete uamuzi ni wetu akiaria kanisa neji karo natumirite kanya kuithukira thirikari nene muno kiorotithire kiara munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kumane na wamba bwandithia na ikubi kujiritwe Meru ruene akiromba riu bara baringikite thirikari kubatega na ritho ria mwanya neito kwirwama inyuto na second in command endi bukeja kugo operation yedi bekendere anto betu datefo bakwete preparedness ya thirikari na ere tutukwenda gwikira siasa mantu jau lakini mutigania na yewe haki yake muigembe na yewe haki yake na thirikari ni kari anto betu nikendenya ng'ombe ile ciao chitokwa na kithe itichokwa ibaegwe mbecha compensation ya insurance nonto thirikari ni gwiri kwethirwa ina insurance ye eriera itawa asa ukashifu mantu yaraga kujanara maintain yetu na antu betu mbuge nazi imenti tomba kuona antu torajeka kichumiria akenda bakomba kuthura bake andikithwa na njira ya gukinyira akari bwega taboria mutugi Jeff Wagetuma akurikithia nawe muthomi na muthuji wa siasa ja kaunti ya Meru nini mono na kugo keja kwithira Meru baberu nkurukia 300,000 na projection ya IBC ya kuandikithia aringi kura baberu irereo tutakinyira South Menti Central Menti na Igembe Central nebe icigo mbunge biandikithitie namba nini mono baringi kura baberu constituency iria ci registrate antu bakai muno ni amwe na Central in average nya ya kuregister antu 300 kumarira registration ya rugorirwe kenge kumane na muthomi ujo mururumo jura jware ojo wa Gen Z tura expecta kwithirwa tukijuona kithurano ne giki na te tujuona ungi ikujuona nabo kwithirwa bakijukia kura na namba zira tukuona tayari gutigutuira kute antu baberu bakujukia kura status quo ya remain ikumanisha atongeria barabara 7 so gukeza kwithirwa kwi antu bare ome na iba kwenda ugaruruku na apathy kana ntu kwigwaze kabate kwenda kujukia kura no kwithirwa kwina kurega gwitikania muno na commission ya IBC kethereka ikethirwa igiconduct kithurano kiu na njira iria batire indi tubati kwithirwa tuki-encourage antu tatibajukie kura ibakare na kura na ibaringe kura igita ria kuringa kura ria kinya antu ibakarie kura batu tumba kuga antu bakajukia kura